Pa kao čovjek koji živi od knjige moram reći da mi je drago što je ona još jednom preživjela. Bilo je nekoliko tih takozvanih revolucija u novije doba i uvijek se proglašavala smrt knjige. I danas vidimo da će knjiga itekako preživjeti, da ljudima treba zapravo samoća, treba im ono što je jedna vrsta razgovora sa odsutnim prijateljima, sa ljudima koji su nekad dijelili njihova pitanja, njihove dileme, njihove strahove. Tako da jako je lijepo da se barem jedan mjesec godišnje knjiga stavi u nekakav fokus. Što se tiče knjiga koje su meni važne, ima ih toliko da bi jedan stigao nabrojati ih i moram priznati da sve češće sebe zatičem u jednoj čudnoj situaciji, a to je da uz čitanje novih knjiga sve češće se vraćam nekim starim koje sam čitao 5 ili 6 puta i to mi zapravo potvrđuje koliko je važno uzeti u obzir da se knjiga dovršava u našem duhu, što bi rekao veliki Mihail Bahtin, jer i ta knjiga je kao predmet, kao uslovno rečeno nešto što je materijalno ostvareno, ista. Ali svaki put kad je čitam, ja vidim da je ona druga zato što sam ja se promijenio, zato što sam ja kao čitalac onaj koji nekakvo svoje životno iskustvo ulaže u tu knjigu. I zato je meni jako važno zapravo ne samo čitati nove knjige, nego se uvijek iznova vraćati nekim naslovima koji su me obilježili. Pa meni lično taj odnos jeste nešto neodvojivo. Zapravo, pisanje knjiga za mene jeste, uslovno rečeno, pokušaj da artikulišem ono što sam pročitao. Ima jedna sjajna anegdota, kažu da su kod Branka Ćopića došli generali koji su sudjelovali u Drugom svjetskom ratu i da je jedan od njih rekao, pa eto Branko, znaš, i mi smo bili u tim ofanzivama, možda bi mi mogli početi pisati knjige. Na što im je Branko rekao, ti šuti, počni čitati. I ja zaista mislim da je, kako bi to Borges rekao, čitanje čin koji je otmjeniji od pisanja, zato što dolazi poslije. I da su dobri čitaoci rjeđe ptice od dobrih pisaca. I zato mislim, pokušavam u svim svojim knjigama demonstrirati prije svega svoju čitalačku strast. Kao čovjek koji živi od drame i od pozorišta, odnosno od ljudske sklonosti ka nekakvom dijalogu, u prvom redu naravno da mi je ta literatura najbliža, ali jako volim čitati eseje kao nekakvu rubnu formu koja se ne da precizno definirati. Jako volim čitati poeziju, što je vrlo zanimljivo, čak kad pišem drame, ja ne čitam druge drame, više volim čitati recimo poeziju ili romane. Dakle, par puta sam, rješavajući neka tehnička pitanja, u drami uzeo čitati velike romane iz prostog razloga što mi to nudi jednu drugačiju perspektivu. Da vidim kako se veliki romanopisac izborio sa ogromnim materijalom koji je imao, a drama nas uči konkretnosti. Dakle, pokušavao sam iz čitanja romana izvući ono što je priča, ono što je uslovno rečeno odnos između onoga što je fabulativni materijal i onoga što je sižena obrada. Ne znam jesam li u tome uspio, ali dakle ne bih se mogao precizno odrediti šta je to što kao čitalac preferira. Pa ja ću ko u onom bosanskom vicu kad mu pitaju je li ovo ili ono reći da. S tim što bi napravio jednu malu ogradu koja se tiče poruke. Ima ona slavna anegdota kad Tolstoja pitaju šta je htio poručiti Anom Kareninovom, on kaže da sam htio nešto poručiti poslu obraznicu. Da zapravo, naravno kad se sjedne pisati knjiga, svi mi imamo uslovno rečeno neku ideju, neku poruku, ali mojem iskustvu govori da je jako dobro da se ta završna, finalna verzija
bilo da se radi o drami, knjizi eseja, teorijskoj knjizi, jako razlikuje od one početne ideje. Jer to znači da smo se otvorili prema materijalu, da smo dozvolili da materijal dovrši ono što je naša namjera. Odnosno, uslovno rečeno, nije dobro krenuti s knjigom negdje i stići upravo tu gdje se krenuo. Uvijek je sretnija završnica ako čovjek pomalo bude otvoren prema materijalu i ako ga taj materijal skrene u nekom drugom pravcu. Jasno je i iz ovoga da to uvijek jeste terapeutski, jer ne volim pisce koji misle da knjiga služi za objavljivanje njihovih ideja, njihove pameti, njihovog ega. Zapravo mislim da je pisanje upravo to, otvaranje prema materijalu i zato smo u vrijeme dok pišemo jako ranjivi, jer mi moramo, uslovno rečeno, jedan odbrambeni mehanizam koji svi ljudi imaju prema drugim ljudima, malo skloniti u stranu da bi se kroz nas u idealnom smislu objavio jedan materijal koji tretiramo kroz književnu obradu. Teško nastalo. Ovo je zapravo knjiga koja je nastala 15 godina. Prva od ovih drama Priviđenja iz Srebrnog vijeka imala je premijeru u Narodnom pozorištu Sarajevo krajem 2003. godine u režiji Elmira Jukića. Zatim je drama Rit Pinokio 2006. izvedena na albanskom jeziku u Skoplju u režiji Tanje Miletić-Oručević. Komad po kojem sam dodao ovo pola, dakle monolog ubice lica, izveden je prije 7-8 godina u Zenici, upravo na njemačkom jeziku, u okviru predstave Balkanski rekvijem u režiji Stevana Bodrože. I komadi Kreketanja i Sarajevo Feeling čekaju svoje prve izvedbe. Zbog korone su te preizvedbe pomjerene. Aleš Kut bi trebao u Tuzlanskom narodnom pozorištu raditi Kreketanje, Lidija Dedović iz Crne Gore u Sartru, Sarajevo Feeling. Ono što je meni jako zanimljivo sad kad držim ovu knjigu jeste da se ja gotovo ne sjećam perioda kad je to pisanje išlo. Jako se sjećam perioda kad to pisanje ne ide. Jer pisanje jeste to kombinacija nečega što je zaista neobjašnjivo, to stanje kad ono krene, kad se iznutra materijal sam počinje pomalo oblikovati i onih situacija kad se čovjek čini da je i slova zaboravio. Ja bukvalno svaki put kad sjednem nešto pisati iznova, u sebi otkrivam tu blokadu koja se čovjek u trenutku dok traje čini beskonačno, kao da nikad neće završiti. I osjećam prazninu kad jedno književno djelo završim, kad stavim tačku, 3 tačke ili uskličnik, možda ponekad i upitnik na kraju. Pa iskreno, što se tiče drama, moj prijatelj Svetislav Jovanov je recimo primijetio u pogovoru o ovoj knjizi da ja jako volim raspravljati sa evropskom dramskom tradicijom. Ja sam čovjek koji misli da je prije mene postojalo malo dramskih pisaca i da ništa ne počinje sa mnom i da ništa sa mnom neće ni završiti. Dakle, uslovno rečeno i tu pokušavam kombinovati ovu situaciju čitaoca i pisca, pokušavam zapravo pred nekim bolnim temama kojima se u ovim dramama bavim, postaviti pitanje šta bi neki Šekspir, neki Bihner rekli na današnju situaciju. Dakle, da li nas je evropska kultura nečemu naučila, ako nije, zašto nije, ako jeste, zašto jeste. Tako da bih uslovno rečeno kao jednu vrstu nekakvog poetičkog načela naveo činjenicu da jako volim polemizirati sa ljudima od kojih sam učio pisanje. Ovo je slika Duhovi iz drame Priviđenja iz Srebrnog vijeka. U didaskaliji stoji da iz kante za smeće izlazi pisac i da sa glave skida gas masku. U posljednje vrijeme loše spava, kao i svaki pisac koji ne može pisati. Noćima me proganjaju duhovi, tražeći od mene osvetu. Ima ih 10.000. Sad sam
sam, konačno. Kako im objasniti da me pomisao na ruke natopljene krvlju ne uzbuđuje pretjerano? Čak ni ako znam da je ta krv tuđa, a ne moja. Više me uzbuđuje pomisao na to da se mogu osvetiti zbog bilo čega, a ne mogu se osvetiti pisanjem. I to što ne mogu postići da me ona voli onako kako bih ja želio. Ne znam zašto u posljednje vrijeme loše spava. Neobjašnjivo. Oni su bili ovo što sam ja sada, a ja ću postati kao oni. Gdje počinje život, a prestaje odgovornost? Gdje prestaje život, a počinje odgovornost? Neka mi objasne kako ubijstvo postaje opravdano. Bez tog objašnjenja ne mogu ni živjeti, a kamoli ubijati. Čovjek. Šta je meni čovjek? A šta duh? Ne znam. Možda ne mogu. Možda nisam spreman moliti Boga da mi pomogne naučiti tu najjednostavniju stvar na svijetu, da ubijam. Možda mi se, dok ovo izgovaram, neki pehar primiče. Oče, neka me taj pehar zaobiđe. Ili, oče, neka me taj pehar ne zaobiđe. Tako sam žedan odgovora, jer ne znam, jer nisam siguran. Kada bih samo mogao napisati pozorišni komad kojim bi biću svijeta pokazao njegov oblik i otisak. Možda je ipak bolje spavati, sanjati ili biti sanjan. Još knjiga nije izašla, trebala bi izaći upravo ovih dana. Zove se Iza bijega Ilije Trojanova u prevodu, sjajnom prevodu Nasera Šećerovića. To je jedna od onih knjiga koje vas uzmu i opiju bolnom temom kojom se bave i načinom na koji je ta tema tretirana. Naime, Iza bijega je knjiga o izbjeglicama, dakle o migrantima u svijetu koji, uslovno rečeno, ne nudi spas, koji ne nudi okvir i ta knjiga nam pokazuje da smo svi mi izbjeglice, barem zbog toga što smo naučeni da mislimo o svijetu kao o jednoj cjelini, a knjiga je pisana fragmentarno, vrlo vješto, kako bi nam pokazala zapravo u kojoj mjeri smo mi oni drugi, u kojoj mjeri zapravo ni jezik, ni kultura, ni politika, ni ekonomija ne nudi spas nikome od nas. I to je knjiga koja poziva na razmišljanje upravo zato što se bavi ljudima koji danas jesu jedna slika evropske kulture. Jer zaboravljamo da je nakon Drugog svjetskog rata cijela Evropa bila prepuna izbjeglica, danas jedna šačica ljudi koja dolazi u tu Evropu, njoj pokazuje njeno lice, pokazuje njen obraz. I od srca preporučujem, dakle, knjigu Ilije Trojanova Iza bijega.